pa thang jangam hi kem ama hi choju ki pu a in da lai tai chi ain hi hausapa khona hi te hi chila en jong hi lungle nam le jengin amun hi lungin lai loi phai hin ain nei hi ko ham tak ki hol hol le nei kho ti vin nu nei kho bai te ti vin aton ho jong he ti de tan ai no ta hin gal nei phat vai ni dal azam da noi tan hi ji hin tu ni hin tarik som ni langa June 2024 ni kho hin hang sung ki thul hu na resolution dung zu in son chut na ki nein tu ni hin am ho yong hi ain wa koi macha mel mudim lo ta zen ai no hi silki bol khumin defense committee chule organization volunteer lam kai ho chule hang sung ho salam ho lam kai ho zauna in hichin hi defense committee head pilowa koiman ama changa achama a hon theilo dia hi tuni kho tarik som lenga jun ni khwa hi silki bolai tai ye chun hang sunga koyong le aina lo dal ha a monchum chuma jam do hon hung kilevin lang khosung gamsung hinzonovin kilonta chong kilonta pangkho mutin thaje kho mutin ithile thi kho mutin hin le hin khom din pangkho mote ti de na ki bola hin koima personal a attack ki bolna ki bolai pon in tampi jo hung ki kelai tan to a he nu nei khoin hung ki pha he ain jo hin hom ta ne ke sa in ai wangin ai nam ta lo je hin phamo ki sa in chin ke ma san lang na tu ne he organization long ho hian lang defense long ho jong le alhang sunga mo po na nei chengin gam sung hi vetchil na ki ne hin biti ha ki ang ga zaung ni hichi in kil hi ama personal la koi man achanga a hon thelo di hi bai te mama ha silain hi 9362 mr jam khugin bai te emen ta jang 65 ama yong hi in velong hi a khul de yeng tan ai nam khotalo le kilometer chi achu tuna hi defense committee lam kai hole volunteer ho chule organization lam kai ho chief association lam kai ho le khosung ho sapu zauna ain hi sil ki bolai tai hi chi hi hang sunga pan khom ding le gal nei te je ba gal matin ha na dinga ki bola hin koi machum ke bol na ki bola ipon in nam so ke ding hoita gal tin khom di ti hin ain munda ha mun tu mo he aban bana time ki bolding aina hi defense committee pilawa achabi ton kil hono boy achabi to chen kil hono ha achabi to chen kil hono achung hi wajun dom to hon ha defense committee le tunya hong ho head pilawa hi his line kon hi mi chang na hon thi lo du hi amina kilain a phone number jong kilain aboi na ji hi defense committee phate ta hong se lo le ain hi tuni date somlenga June 2024 ni kho hin sangai kot subdivision sugunu front line la hon front line in son check na kinein mr ngamgin baite ama ha in ko ki hon kha ta lo jin defense committee ho le volunteer commander ho le organization lam kai ho in tunya in hi ki kil pi ai tai sil ki bol khumai tai thichi pan khom ding deina le gam sung hu khomote ta ki bol hin boilai ta ina lo dal ha gam chomam ho hin ina he thu ni lo diu hi hichi defense committee head pilawa koiman ama thua hon thelo di hi
a kho hi le emen tat jang lai loi phai ko ma hin ai nei pa min hi Mr. ngam gin hin ngam gin bai te to a khian he le defense committee treasurer pa hin volunteer ho yong min organization la ho yong min house salam kai la ho yong min CS olam kai ho yong kim sela area chot na ke nei hin ko hi jong le boila ya khosunga umlo ain phatia lu lo ho chui ta he ban banaung ki bol de hi tu ni kho date 25 June 2024 ni kho hin defense committee lam kainan organization le volunteer ho in tsunami kim chi hinam lungmong ta galdo khomding de na in sun check ki bolin amun hi ngaloi pha area lung village ahin Mr. ho ko thang ba te hi ai jo update tan boya pana talo hi je hin ain hi defense committee in sila ki bole tu ni ko hin hi chi hi koi jong le ama thua committee het pilo mo honai le gamsung kiloi khom na musina kiladi hi amun hi lung village ahin agam kai hi sugunu gam kai lai loi phai khokom hi ain nom ta na ki sain ai wangin aina dal hai noi langa jam hita ma khe ta pul in tam ta jong ki kilei tan wa hi hilai mun hung ki pha hi hit ta banga hi hung ki bol jing de hin koi jong le gamsung namsung ngai lu na in na pa na igalo hi ke magal ta gal do khom chi ding de na ki bol hi abang dong siong ki chai gam ta to ni tarik somlanga June 2024 Macau frontline defense committee le organization ho athanga organization ho le hausalam kai hon in son che na kinin hichila hi Mr. thangmo in a hin ama hi gala pada aina pan satalo le kilometer ji hin defense committee le volunteer hall le organization lam kai hall house hon le akhone house pu zawna kon hi kilam dei tai aina thu nei ta loading ain hi ong nung lut ki jong le defense committee het pilowan hi ama thua kon hon thi ta lodi hi chi house pu hin chi defense lam kai ho hin organization commander pa yong zawin defense lam kai hong zawin to he kot hi zot pya hi kil be dei tai bai te mama ha silain hi 9362 Mr. Jam khugin bai te emen tat jang 65 ama yong hi in velong hi a khul de yeng tan ai nam khotalo le kilometer chi achu tu na hi defense committee lam kai hole volunteer ho chule organization lam kai ho chief association lam kai ho le khosu ho sapu zauna ain hi sil ki bolai tai hi chi hi thang sunga pan khom ding le gal nei te je ba gal matin ha na dinga ki bola hin koi machum keng bol na ki bolai pon in nam so ke ding hoita gal tin khom di ti hin ain munda ha mun chum mo he aban bana time ki bolding aina hi defense committee pilawa achabi ton kilona boy achabi to ton kilona ha achabi to ton kilona achung hi wajun dom to hon defense committee le tumya hong ho head pilawa he hisla in kon hi mi chang
na hon thi talo yu hi amina kilain a phone number zonga kilain aboi na ji hi defense committee phate ta hong sei lo le ain hi